haka lai peu tarik yau ba menteri bla u khon dei bai la khat no iwa deng eskesun nyimla le Ke atli ke jingyalang jong ke NPP menta kasi ka arfai trek ajar apwe haka ba nikong la pelong ha lingyong pat ka ba khaddu haka jingyalang ha maungap haka ba simbol petri rangba ka jela ba president tensang ubla dan rikat ha bara atli ke jingyalang badru uba w arkhalki u president ke NPP ubate UMP Raja Sabha bandar rikat penpinchga ya ke jingyalang jong kertong ke NPP uba alam prak bla ubanya kon ya ka nika election steng samai na mau plang constituency ada ringkaru du MDC ke mau sengra ba Alvin Saukme kwe ru ke MLA ni kwe constituency kina kitkam kaseng bar kina kshan kane re gabon ga jaw kodram iha ban pedang iya ka kumalong kariti jonga sorkar dia bag election commission kala bha ya sorkar jalla ban perlong no election ban chit la lai putrek ya wemne ban mi bujri na kani mau plang constituency on dalapan benar ya kan ka khubor bon jin no yo emle bermu mi bujli nani mo plan si ngau badan hani kam klak tik nga tek tek bangala sang ener bangaya i ya jinge joga mau plan constituency bagi no song song badan po jaka kumta ngalaki ngalaksar bat nglayo mon semru nakajigong kinok kesam be joga kyong baba menteri kanegla dei kapari jompi bani akon yang ning election steng samoy nakani mau pulang constituency ngala donna parti kongres bat ngala semcie bat perkat Henry hadin bangla perkat bah ngadom salia ngalalong leader jogi MGC apa District Council jogi MGC Kongres kalau long leader option bagi lam yang kalian yetai kalian persya for District Council handai ngam salia banino ya kita namar bangai ke cindawa jogi pai ba jogi no sosno bagi je jogi mau pulang constituency ngalong MDC la south tem lagi di sini ayanga barai bor baret jonga ngala persyan kala kadiai banai di sakri ke babha nam taga konstitusi Brokaway oh yang liang ke pisatan ka bor skim ngamla handai ke bor met ngajudon rekat batpi handai ombiang tagata ngai ke cindawa ki babun kam tam nilai hari ke konstitusi mo plang ji pada rekam ki jirap ki babun bora jing betoi babun ba te komta kani kajing anut abalakti po janga kala pelong yanga bangan mi partai akan dikati bamata pada kon ni by election nak ni mau pulang constituency ngalalum yaki ramba nokersan joni mau pulang area bagalau yaki ngala angnot managi jisakri ba khamba ipai ba joni mau pulang constituency bagalau ba ngadom kwa ban pentut ya para jonga ba Kennedy si krem udai examely udai present jonga nasik ai ketika kali dah besok saya ngau pada orang dan angnut ban sakri kamai pai ba jonga si ngan pai dakawai pat ke parti bakomta ngalami no na parti kongres om don ke do da om don nak pat dakawai ka thong bangko ban ai ka jing sakri ba pat ka bapaka ya ki pai ba bi nong sok no jonga mo plan si komta ngalami ban ngalami nak national party ngajoin ha national party kedika National People's Party KNPP balai kena join dengan parti mari kedika parti kedika parti banakong nakajala kepala lebih kepat pada itu dak election commission juga India mengenai ke national party ke bah kita ilam juga kita kita joni jala lalu national president chief minister Colonel Salma but national vice president udah udah samji isar president tensong mengenai ke lapan susu yang apa ini ada parti uhedu juga parti kongres ulang chief minister alaisin mentala ino ya parti kongres mana join sebagai NPP tadi Dr. Didi Lapang ban ngalai kita kecil dong coba ngai iba del bang ni parti bat yang bor senjar pada ni parti berlalu kalau yo kecil saya ayah kah kalau don kadu armud Yemeni na pada ni parti yang jalan dengan dia kerana NPP kebuan tam Yemeni nak tak kenal kalau peristiwa dia kah bandon ni parti balarung ni parti yang santerik bagi ya perung dekat papura yang bat i
Presiden jongni parti nang state jongi i Dr. Bro Ar Khalki ilam penpena Bangladesh u kandidat jong ke NPP ngamdon dak umaipan ngamdon kenodo shaldet netan kawai ngamnut panai ka jiksakri ka baba ikinok sesong jong moflang konstitusi komta kane ka jingano ka jonga ngabarwan sapi marpi pidai kinok jit Yau tahu bahawa MNA joni kamu pulang konstitusi. Komda ini jika ngut jangan ngandung pun ketian ngawan pi ba ngala syakri kumen disi ngang no depi barang jing syakri kumu MNA joni konstitusi marpetep ye jiwan jibatoy bawan nasakar kada kepar haki dong kisnong ba konstitusi brokwe dai lang ba ka sarkar jala lang ba UMNA komda bangai ya ba pet piswat kani kayo mongam kane ke yo mangap la yo banwara ayaka men bangalong MDC hawar jasau bani mari pel kendia ha ba tak por isar pustun no dalan ko minister po jela mikalia bal daji testom lang ila yo banwara yang ni ke yo luma kadoner apolo MP mari pel balayo ban pliru ha po jong yo ajar nyu handai ka ba sosi la dai bana ketiu ka kane ke yo kula ai ka chi sakri ba pun ba jong kathan ada ya do menta kani asakum ni omdon bape ndon bajo kani gen ka perkiya omdai tangata kiwai ro kibon ki office badan ni dar kapan ketiu mano bari ka omdon bai pai ba kumta ngaki menta ban mi sebi banwan tang ni withong ngakwa banai ke jisekri ka babai pai ba jogo mo frang konstitusi tidak so ya nga ngakho di piang ni pi pai ba bi badan ni sebab pensailem si bayi yang sam jupi pramajan prabat ki para nosong song bat kaptam hate kita jupi kali wan jupi ban pilong togen nin island no yo baba menteri hangane ka kenti nama dai tang baba menteri bala ban ai ke sekre ni ngadu pusang bade jan pi hawa ngam don jupi pan dai tang kawai ka thong bangai ye ne kam sakri pai ba bangai ne ka kam sakri pai ba nei ba phi phi dei ki kan rat halo kan ka kam kan dei ka rai ki chopi kom ta nga wan bar ka paret ha bar ka chopi ka buram mas kon chopi to ai lat yang ha kan ka kanti ban long we mane chopi nga mon ni ban kular ban lelut ko ban mamak mene ban omar sajiki ba ora ka wa em ngakular ke ba terapida ay nga kani kam ko memni jupi ngakular ke ba ay nga logman ante ni kat ba pi kinong sok song joni ka mo pla ko si agar kinong ba song kinong sial chi ba ban yora chi bun ki development na ni konstitusi ban awo ki ba om tang sistem lai banai bo ba mti le yu hande em aba don sarkar ki kakular ke ba kinong yang jo sarkar kla kla ka ban slot ban join ni parti ban yang yele yang ni election situ semai hari konstitusi te kumta lamba jing tai lang ila banwara ita jing nakam bakhmane jong gidong isang ba ani ka konsi te kumta pai ba bae margidon ki persekren ni po do isar bari present ngawana pi mata da biso ya be ni jikarpa jonga ada karpa rede so wake jaila yenga banlong wemene jopi na ni konsi ngamdon ni bagan to para kandidat maka u kandidat juga NPP na NPP ba lamran bla don iba Eugene Sonondo ikan di ke UDP ba Kennedy Congress dengan don bakato yaki kiro ide keno terwa yang nekam ko sakri piba andai ngangom paisanga balarul pa ni kakam ngatip kama ge injun kam ka konsi kota ala denga kai kadi ketim ta balong MNA jopi tapi pedang ye jikir pa jonga mi pai ba haga live utrek pension ya ka sap ka jompi haga dor jom kakot coba pai ba ong lambana haga kot Hakakot, kublai sibun, ublai kerkui.